Урматтуу мусулман бир туугандар, жараткан жалпыбызга энчилеп берген 4 мезгилдин эң катаалы кыш мезгилинде эли журт үй бүлөңүздөр менен амансыздарбы? Кыргыз элибиз Ала Тоо койнун мекендеп, эзелтеден мал күндүктүү болуп жашап келген эмеспи? Азыр биз Азия ТВ каналы боюнча сиздерге сөз кылып бермекчибиз. Азия ТВ каналы мал менен алектенгендер үчүн чоң пайдасы тиет деген үмүттөбүз. Алыскы боордош элибиздеги Сахалин шаарында жашап жаткан мусулман бир туугандарыбыздын жашоо шарты жана мал багуу сырларын сиздерге ар дайым видео түрүндө тартып чыгарып берип турмакчыбыз. Андыктан видеону аягына чейин көрүңүздөр, биз менен болуңуздар. Мына кочкорду 6,5 миң сом деп атат. Бул кочкорду өткөндө Кашкар кыштак мал базарына алып барып мен саткан элем. 6 миң сомдон саткан элем. Бүгүн Оштогу Учкун базарына келип калыптыр. Баасы 6,5 миң сомго көтөрүлүп калыптыр. Өткөндө мына ала кочкорду дагы мен алып келген элем. Буну дагы 6 миң сомго саткан элем. Бул жерде 7 миң сом деп атат. Ала кочкорду. Бирөөсүнө 500 сом, бирөөсүнө 1000 сом кош койду. Аксакал койдун баасы канча болду? 78. 7 миң да? Койдун баасы 7 миң сом болуптур. Койдун баасы канча болду? 62 болду. 6200 болуптур. Дургачыбы? Кочкор 6200 болуп. Канча? 2,5 бе? Эгиз козулар ошойт а? Эгиз козулар экен 2,5 миң сом деп атат. 300 сом болуптур козулу кой. Митиз козу экен 4 миң. Козулу койлор 8 миң сомдон болуптур. Козулары менен 8 миң сом. Козунун баасы канча болду? 6800. Ургач коз экен а? Торпоктун баасын айтып койчу. 20,700 сомго алыныптыр эркек торпок. Канчадан болду? 12 жан. 2 коз 12,5 миң болуптур. Ака, курт алып. 80 торпогу менен бе? Уйдун баасы 80 миң сом болуптур торпогу менен. Торпогу менен. 4,5 миң сомдон ургачы козулар экен а? Ургачы козулар 4,5 миң сом. Ургачыбы, ey. Козулу койдун баасы жетик кеми бар дейт. 6 миңге келсе берип этелем деп атат эгасы. Баасы канча козуңуздун? 8 миң сом дейт. Ургачы токту экен. Мына козуларыңыздын баасы канча? Козулар 3,5 миң сомдон дейт. Канча? Мына козулу кой экен, козусу менен 6 миң сомго берип дейт. Козусу менен. Ал ак койду козусу менен 8 миңге берип дейт. 7,5 миң сомго бербедим дейт. 8 миңге келсе берип этелем деп атат. Мына коюңуз 3,5 дедиңизби? 3,5 берем. Арзан го а? Арзан койлор 3,5 миң сом. Энчи бак бакканга. Мына ортоңкусу канча? 4 миң сомбу? 4,5 берем буну. Токту. Буну 4,5 миңге берип эткес да. Жакшы сураса 4 миңге бересиз. Берем. Арзан койлор. Сemiz кой 9 миң сом. Канча тиш? 4 тиш экен.
Kozunun bağısı kaça? 4.000 so'm deydi kozunu. Sizlerkichi? Qancha? Kozunun bağısı 5.000 so'm deydi. Urg'achi qo'zi ekan, ha? Urg'achi qo'zi. 10 kami bor. Qancha tish? Qaranchi? 6 tish bo'lgan. 6 tish qo'y, bağısı 10.000 so'm. O, qo'zili qo'y 9.000 so'm. Qancha tish sizniki? 2 tish qo'y 9.000 so'm qo'zisi bilan. Bunaqasi 7.5 so'm. Beska varmı? Semiz o'xshaydi? So'yishqa. 7.5 so'm. Qo'chqorning бағасы 6.5 so'm deydi, kam bor. Qo'yning ақшасы 8.000 so'm. 2 tish. O'shani oltiga bermay tasmi? 4 tish qo'y. 4 tish. Sizniki qancha? 7.000 so'm. Qancha tish sizniki? Ha, qo'zi bu. 6.5 danmi? Ha, 8.5 mi? Qancha tish qo'ylar bular? 4 tish qo'ylar 8.5 so'm bu. 5.5 so'm deydi. Erkek urg'achi bu. Erkek qo'zi 5.5 so'm. Aqchasi. Kami bor chirpiradi o'da. 2 qo'y 15.000 so'm bo'ldi. 15.000 so'mga olibdir. Ko'p qo'yingiz. Ha. Ko'p qo'ydim, бағасы 9.000 so'm. Navl cho'ng qo'chqor o'xshaydi, ha? Bu qancha бағасы? 11.000 so'm deyapti qo'chqorning бағасын. Mana qo'zini uchun nima qo'zi? 5.5. 5.5 so'm. 10.000 so'm. Qancha tish qo'y? 4 tish qo'y, бағасы 10.000 so'm. 3.000 so'mdan arzon qo'zilar. O ardan qo'zi chiqdi. Qo'chqorlar ekan, ha? Urg'achi. Urg'achi qo'zilar 3.000 so'mdan arzon, shashilglar. Qara qo'zining бағасы 5.000 so'm, kami bor. Aqtinchi? Oq qo'chqorning бағасы 6.5 so'm. Kami bor deydi, tushirib beramiz o'da. Ekoteng mi? Buna 2 qo'zi teng pichmal ekan, бағасы 6.000 so'm, kami bor o'da. Eki qo'chqorning бағасы 12.000 so'm. 12.000 so'mdan. Qo'zi qo'chqorlarning бағасы 7.000 so'mdan kami bor deydi. 3 qo'chqor. 7.000 so'mdan da. Qo'yning бағасы 8.000 so'm deydi. Narxi kishnarog'i 7.5 so'm deyotadi. Buna qashqangiz qancha? Başka zeyt ya. Buna qashqa qo'zilar 7.5 so'm. Qo'chqor bu? Qo'chqor ekan. Zeyt ya. Yakamdan müzdünüz qancha so'm buna müzdü? Sefirdesin ey. Bakıyorsun zettim. 7.000 so'm deyotadi müzdü qo'chqor. Narxingiz qancha buna ol? Canıcımya daha götürmez. Ol 8.5 so'm. Buna bu qo'chqor bu urg'achi bu. Koçkor eto. Altına kam. Iki o'ten qo'chqor ekan 6.000 so'mdan kami bor deydi. Buna cho'ng qo'yingizmi-chi? 7.700 so'm. Qancha tish bo'lib qoldi bu? Bu altın sen mi? 6 tish. Qo'y qimmatda o'tavmi, arzonda o'tavmi? Jangiga qarata. Canıcımya kumbatla vata. Alman çok. Zeyt kumbat. Yettin bası tushib o'tavmi, ko'tarilib o'tavmi? Bu qo'yning bası 11.000 so'm deydi. Mana qo'yning bası. Qizildiki 13 dedingizmi? Qizil qo'yning bası. Qizil qo'yning bası 13.000 so'm. Bu kishinesiniki 11.000 so'm.
Qo'chqorlarning boğası 7,5 ming so'mdan. Bas. Aqtakan boğasini aytib qo'ychi. 6 mingga beraman. Aqtakani 6 ming so'mga berem deb atat. O, muzduni ayting endi. 12 ming. Muzdi cho'ng takan 12 ming so'm. Buni olyapsiz-ku? Buni boğasini aytingchi. Har cho'nglar bari 12 ming. No, cho'ng takalarning bari 12 ming so'mdan deydi. Navlda 12 ming so'm. Navl takadagi 12 ming so'm.